Kumbasan pesangut kibriu kelaklat no Asian bat shis pangut kiwipat kiblaman saujur haka jingsha pan bom uru pengdu henin kasing thoding. Katba gajing penkrek singka yau Prophet Muhammad kadang ya Isyakmat ha Balochistan province ha Pakistan angka kubur na kipulit. Kendit kenta hadin gajing bom ha jaka maneblei ki Muslim ha Khyber Pakhtunkhwa hangu kabala penyap kumbasangut kibriu bat mensau palat kar arngut sagawai pat kajing bom ha mostung hajan ke Madinah Mos ha Surokba Ol Fala katba kibriu kedang yalum ban yalek nyam id miladun Nabi briu khindu ubala pendai ya ki bom ha kamet jongu ulapan thei yalade ha kane gajaka bayabun briu ba susu layatu ru ba hadin kenit kenta kane gajing bom ki pulit kilayoru ban penlip no ya ki bom han granat ki bom pat thei hajan kane gajaka basa ban bom. Uwei na kehe pulit UDSP ulaklat lang hagane ke jingja ubaladan duty lang hagane ke jaka sap pentai bom rengkat bat ki weipat. Ya ki bam mensau lapun kit no syaki hospital na ga benta ke jing Sumar Bakerki. Ka district health officer kalaong ba ka jinglong jingman ha hospital kalong kulumar bah ban ajing Sumar namar ki bahaying bat ki parlok chong kitu ki blaklat bat mensau ba ki layatur pelat bat ki mailat satya ya ki nos ba ki doktor adu bala penwit ya ki jing ajing Sumar. Ompat la on pentikna mano bladon kti ha kana gajing pentai bom ong ki pulit na kaliang ka kenhun le no ka terik e Taliban kala kantai alor kana gajing pentai bom bar kala patram kala alor kana gajing ja na kaliang ki pulit ki don ru gajing suba ka bajur bakala bandai ki no Daesh lani ki ISIS namar ka mostung ka de jaka baklain bor bah kini ki no